Što predstavlja Avalokiteshvara? U prethodnim porukama rekli smo da je neznanje koji postavlja krutu granicu između ja i drugi. Koji je zainteresiran većinu svog vremena za ugodu i užitak ja i od drugih očekuje da ga snabdijevaju ugodom, užicima i da rade ono što ja želim. Kada ja ne dobiva ono što želi, tada se u umu razvija iritacija, ljutnja, mržnja i tako dalje, negativne emocije. A kada dobija ono što želi, želi još i pretjerano se vezuje na taj objekt od kojeg dobija ono što želi, ugodu ili užitke. I kada smo dublje analizirali, shvatili smo da je taj neznanja zapravo koji ne razumije međuovisnost. Međuovisnost sa drugim ljudima, sa okolišem i taj neznanja onda je baza iz koje nastaju ljutnja i žudnja, koji su negativne emocije i te negativne emocije tada hrane ono što se u tibetanskoj neuroznanosti zove patnja, zato jer kontinuirano uzrokuju uzroke patnje. I kako taj mehanizam funkcionira? Funkcionira na način da kad promatramo druge, taj ja, koji je ja samo to je vrlo subjektivan fenomen, to nije objektivan fenomen. Jer ako razmislite, ja je ja, samo za jednu, znači ja nije univerzalan fenomen, nego je subjektivan, nije objektivna stvar. I taj ja, promatrajući druge ljude ili druge odnose ili sve što ga okružuje, preuveličava tuđe kvalitete koje su dobre ili loše. Znači pretvaramo kvalitete koje su subjektivne u apsolutne kvalitete, ali te kvalitete postoje samo u odnosu na taj ja, koji je vrlo subjektivan fenomen. I prvi korak kod tog neznanja, kako neznanje funkcionira i kreira realnost, je pogrešno razumijevanje ili misperception postojanja ja. Znači vjerovanje da je ja apsolutna kvaliteta i da je to objektivan fenomen. I to neznanje je uzrok nečega što se zove self-grasping ili nečega da kruto vjerujemo u kruto postojanje ja. I nakon toga, korak nakon tog pogrešnog razumijevanja ja je preuveličavanje tuđih kvaliteta gdje dodjeljujemo jednu kvalitetu, zalijepimo preko cijele osobe koju promatramo ili preko okolnosti i na taj način se stvaraju negativne emocije pretjeranog vezanja ili ljutnje koje potiču riječi, akcije i djela koje onda su iste prirode kao i ljutnja i žudnja i na temelju toga se susrećemo s posljedicama koje su takve iste prirode. Dakle, taj uzročno-posljedični proces je jako važno razumjeti i ono što hrani i održava taj uzročno-posljedični proces je neznanje međuovisnosti i samoljublje, odnosno ljubljenje sebe više nego drugih. Ta dva stanja su stanja koja su kontinuirani uzrok naše patnje. I ako se sjećate i fizičkih manifestacija ili implikacija koje to stanje ima, zbog toga jer kontinuirano proizvodi kronični stres. A taj kronični stres, rekli smo da je početak one osovine, HPA osovine, koja rezultira sa poremećajem imuniteta i sa svim mogućim problemima do kojih dolazi u ljudskom organizmu i u ljudskom umu. Što znači, kada se dešavaju problemi, primarni njihov uzrok je stanje našeg uma i naš način razmišljanja, a ne vanjsko okruženje. I zbog toga, kada o tome razmišljamo, identificirali smo dakle ta dva stanja samoljublja, ljubljenja sebe i neznanja međuovisnosti kao dva temeljna stanja uma koja produciraju kontinuirano nepovoljne životne okolnosti. Avalokiteshvara predstavlja mentalna stanja koja su protivna, koja onemogućuju samoljublje, odnosno koja produciraju ljubljenje drugih kao protuotrov, znači kao jedan lijek za ljubljenje sebe i ljubljenje drugih. Znači na temelju toga nadvladavamo to ljubljenje drugih, a mudrost praznine ili ovisnog nastajanja je stanje uma koje onemogućuje neznanje međuovisnosti. Dakle, kada razumijemo da su ta dva stanja poput tople vode, kada postoji, ili poput
toplog zraka iz klima uređaja. Kada postoji topli zrak, hladan zrak nije moguć. Znači, kada postoji hladan zrak, topao nije moguć. Znači, na taj način mi aktivacijom, preusmjeravanjem ili razumijevanjem prirode uma, kako on funkcionira, i razumijevanjem istinskog postojanja objekata realnosti, nadvladavamo negativna stanja vlastitog uma koja onda su onemogućena i koja produciraju pozitivnija, plemenitija stanja uma koje su vrline, i te vrline su uzroci sreće. I da bi to mogli prakticirati, to je sve objedinjeno i sublimirano u praksi koja se zove Avalokiteshvara. Avalokiteshvara u slici koju sam poslao uz ovu poruku izgleda kada se zamišlja, znači u tim praksama se koristi zamišljanje, koristi se i mantra. Dakle, kada se zamišlja, on izgleda kao jedno bijela amorfna struktura koja ima 4 ruke i sa 2 ruke, desnom rukom drži jednu poput krunice kojom broji mantru, kojom se recitira mantra, koja služi za recitaciju mantre. U lijevoj ruci cvijet, a u sredini 2 ruke na srcu drže dijamant koji ostvaruje sve želje. Što to simbolizira? Simbol dijamanta koji ostvaruje sve želje je altruizam ili ljubljenja drugih. A u lijevoj ruci se nalazi cvijet, Utpala flower ili lotus. Taj lotus simbolizira mudrost međuovisnosti ili mudrost praznine, kako se to još zove, kako ćemo to u nekim idućim porukama malo dublje obraditi. Dakle, to biće onda simbolizira ta 2 stanja uma koja nadvladavaju ona stanja uma koja kontinuirano proizvode patnju. Što znači da sva učenja Bude, kojih je bilo 84.000, su sublimirana u toj praksi i u toj vizualizaciji. Mantra Avalokiteshvare, mantra Chenreziga, je mantra Om Mani Padme Hum. Om simbolizira jedinstvo govora, tijela i uma. A uma, taj zajednički glas, je onda Om. I to je početak svih sanskrit mantri povezanih sa budističkom hindu tradicijom. Dakle, taj jedinstvo tijela, govora i uma. Mani je simbol, na sanskritu znači dijamant, odnosno u ovom kontekstu to je simbol altruizma, velikog suosjećanja, bezgraničnog suosjećanja i ljubavi. Dakle, to je simbol mani. Padme je cvijet ili lotus, simbol je mudrosti, zato jer cvijet ili lotus dolazi iz mulja, iz nepovoljnih životnih okolnosti, ali usprkos tome postaje ukras, kada izraste postaje ukras jezera, znači Padme. A hum znači neodvojivo. Dakle, ta mantra znači Om, jedinstvo tijela, govora i uma, praksom mani, ljubavi i suosjećanja, velike ljubavi i suosjećanja, altruizma, i praksom mudrosti, razumijevanja međuovisnosti i praznine, neodvojivo hum, znači postaje iz običnog tijela, govora i uma, postaje probuđeni govor, tijelo i um, ili postaje prosvjetljeni govor, tijelo i um, postaje ukras ovog svijeta, postaje upravo biće koje ne iskušava patnju, nego postaje ukras ovog svijeta, postaje ukras dobrobiti, postaje uzrok dobrobiti za druge i za sebe. I smatra se da istinski praktikanti prakse Avalokiteshvara i Chenreziga, velikog suosjećanja, da samo prisutnost takvog tajnog praktikanta ljubavi i suosjećanja u nekom prostoru među ljudima je dobronamjerna, iscijeljujuća, oslobađa negativnu karmu, prekida negativne obrasce ljudi koji imaju govorom, tijelom ili umom, i koji je usidren u kvalitetama ljubavi i suosjećanja i mudrosti je zaista
ukras ovog svijeta. Zato jer taj prestaje kreirati negativnu karmu, postaje uzrok vrlina i inspirira na jedan suptilan način, magnetizira svoj suptilan živčani sustav sa tim kvalitetama i inspirira na jedan nevidljiv način svoju okolinu, kao što voda natapa korijenja kiše na jedan nevidljiv način. Mi ne vidimo to, znači ona natapa korijenja kiše i stabala i stabla tada cvjetaju, listaju i na taj način suptilno djeluje takav praktikant i na svoju okolinu. Dakle, tom praksom se postižu jako veliki benefiti i vrlo je, koliko god sada pričao o tome, zapravo je nemoguće objediniti sve benefite koji iz takve prakse izlaze, ali glavni je taj da obustavlja takva praksa i ta vizualizacija sa mantrom i praksom koja se prakticira, obustavlja one karmičke implikacije, odnosno produciranje negativne karme, a zaustavljanje produciranja negativne karme zapravo je sreća.